Nga presno ba ya piki paralog ke bisnat ban pa yak ni ke video ha ke channel. Ngi syarem persya haus Cristiano Ronaldo ombang syarem persya ha ka Manchester United. Ong Antonio Conte manager ka klub Tottenham Hotspur. Ka Manchester United kan yakun persya ya ka Tottenham Hotspur. Shibit ka shteng-nya ha ka por khat ar Sausan AM ha Old Trafford. Kumta kat kum ka report Antonio Conte manager ka klub Tottenham Hotspur ula kren sibun ki kentin na kamta CR7 lengba kalat pathai kubor hasua ba ka Tottenham kan lej man yakun persya ya ka Manchester United ha Old Trafford. Antonio Conte ulong ngangai bangalong uba khaddu banbu ya ke jingkli namar ha ka ayom baladep CR7 ulatep ya ka hatrik persya yangi ngia kren syapang amazing but top player Hendrai nakaleng jonga ngidai ban yakren ia player ubala ban peteng na kamenta ban wanra ia ka jingkela jong ka tim ha ka bau yole kai na kamenta kata ka jingtmu susu Conte ulawang ba CR7 harangkat ulel Messi kila tahu ya ka history ha ka football ha kini ki spau bat katsan snem baladep ula peteng ruda ka bau wong ngi syarem dal laila ar Hendrai ngila syarem persya ha CR7 ombang syarem persya haka Manchester United haka samoy baladep ngakan mau bha namar ngiyelekai ia ka jingelekai ka babha bat ka ba itnat bat haka balu jibab ya shibun ki jingsnge ujongi ki arleng penkut u Antonio Conte te parlok tang kini ki kubor ngin se kendu haka wai pat ke video kublai shibun.